Siklod tamo po, pangadyan tayong orasyo, imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampun mapagmalasakit ay pami. Aminan mi loring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran, ampun biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit at pamangailangan mi. Adon mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalan da kalakasakitan ke kami, at may kamateno, karinda kalatao. Adon mingeni keko, imbalikdan mo kaming mitmon lugod, at yatchat may ke kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawan sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo, king bansami. Ipanalangin mi Lord, sablang lilingap karimi salunan, ban makasuyulo karima sakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawo kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangangang kapayanawan, detang mayang unabye. Pagkala mo ke kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasawag kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sano, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabis kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalaw na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos. Masana pisawili ing aklis ni keko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulan namin Santa Monica. Lukluk tapo. Pagmasasyan tayo pong ngeningal doon itin, kaliman Domingo ni pamanyobling miyay ng ginutamong Iso Kristo. Kaniting kapag marsyan, yabe tala po karing kaya katamang panalangin, at idawang kaniting misa yung pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Abelina Bonus, Ronald and Agnes Lau and family, Monteverde Sewing Machine Incorporated, Floderisa Franco, Emeline Nangkil and family, Gilbert and Monet Sanchez and family. Panaking special intention, Nandits and Lita David and family. Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine. Birthday Thanksgiving, Days Sitonggol. Speedy recovery, Crismel de Alca. Angel Fajardo, Jojo Rason, Diosdado Macapagal at Monica de Leon. Alang hanggang kapaynawan para ka rin kaladwa dari Domingo Sr., Jose, Erlinda, Domingo Jr., Reynaldo, Crisanta, Patricia, Angelo, Romel, Hernando, Carl Kent, Emilia, and Reynaldo II. Talakad tapot makyabekin dalita pamaklad. Ay, tuwing
Ititipon tayo ngani, kilagin ng ipampon nga na, kampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, sa ting pamakyagom ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kay ko, antimurin. Maya payabak po kay kongan. Maya payabak ko amo. At syuta na po king kaliban ng Domingo, ning panon, ning pamanyobling mebye. Nutan ti may piyasa kang Jesus, banduguran ng Diyos at ding taong makapaligid kay katamo. Suryan tamo yan, kay katamong sarili, si Chantal rin kay katamong kasalanan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu at kay kayo kapatad, huling ni kasala kong bina, king isip amano, dapat at miyaliwang kakulangan. Huli nita'y panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos at malugod ay pa, dininan mo keng kamalayan, king degulaning lugod mo inyang pepaintulutan meng mate, ing sarili mong anak, alang-alang ke kami. I Jesus, inawad ng mikakalugod kami, antimo nung makanano na keng liguran, dapat makanyan man, ing lugod mi, manatiling matbud at salawayan, parating magkulang. Pagkaluban mo keng ditak muman, king sarili mong lugod, gawan mong apanaligan at alangkupas akalupa ning keka, aparating ating kagalangan king tao. Parating manintun bayong dalan at magnasang miras, lalong lalo na karing kalulu at karing alang
malugod karela. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Genumi. Amen. Makiramdam ta po king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. I Pablo at i Bernabe, mibalik lakaring Antioquia, Pisidia. Kay batdang pepaindalan Listra, ampo karing Ikonyo. Pepasik ng andolub ding alagad adisnan da karin. At inusukan dong manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangang dumalang dakal kasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milub king kayaryaning Diyos. King balang metong karing iglesia, tinuldulang makatuang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamag-ayuno. Peniwala ro king Ginoo, akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia, at mirasla Panfilia. Kay batdang penaral ing amano ning Diyos karing Perge, tinaglus lang linuslus karing Atalya. Manibat Atalya, miglayag lang pabalik Antioquia. Nung nula kamumulan, mipanibala king grasya ning Diyos, para king obrang ngeni, ikwara ng lubos agampanan. Inyang mirasla Antioquia, tinipon doring membro ning iglesia, at belitarangan, ing sablang depat ning Diyos karela. At nung makanano ng biklat ning Diyos karing pagano, ing dalan, painturo, king kasalpantayanan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ibulalag ko ing kekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ing kekang kamalan o kanakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ing Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo, banayad ya king pamimwa, at ekukupas ing lugod na. Mayap yalup ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at yuking sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan at ing kekang kayupayan.
Ipakilala dalaring sabla, ding mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan, ning kiyakang kayaryan. Ing pamag-ari mo, alang kapupusan, ari ka kapilanman. Pamamasang iba't, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit ke ing metong abayong banwa, at ing metong abayong yato. Alani ing sadyang banwa at yato. Ala niya naman, ing dayat malat, at ikit ke ing banal a syudad. Ing bayong Jerusalem, titipayo, iba't banwa, iba't king Diyos. Antiya mo, ing babayeng kakasal, makagayakyo, bansa lubong king lalaking maging asawa na. Kabudabud, dindamke ing masikan asiwalang iba't king trono, nga na. Ngeni ing tuknanga ning Diyos, at libutad ding tao. Manoknangan niyang kayabering tao, at maging balen na lang. Kayabere ing Diyos, at ya ing maging Diyos do. Pulisa na lalwa, ring matara, mawalaya ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas, uling dingbage, sadyang lilipas nala. Nga nang sinabi nitang makaluklok king trono, ngeni ibayo ke, ing sablang bage. Amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Talagad ka po bang parangalan, maya pabalita. Keke kayuing metong abayong kautusan. Mika kalugod kayo ang timonong makanano, rakong liguran. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kay Kaan Timurin, Pamamasaking maya pabalita agpangkang San Juan. igaya kay ka o Ginoo.
Kalako ng Judas, sinabi ng Jesus, ngeni mi paligayan ne ing anak ning tao, at king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos naman, paligayaning agad ing anak ning tao. Anako, ditak ng panahon, inga kayabe yuko, babyeke ke kayo ing meto nga bayong kautusan, mikakalugod kayo. Nung makananura kong liguran, makanyan kayo namang mikakalugod. Abalura, ring sablang tao, king alagad na kayo, nung mikakalugod kayo. Kapatad, ing mayap ng balita, ding kekatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo, makiramdam tapo kong humilya. Pasibayo po, maya payabak kekongan, Ay, payabak po. kamusta kayo po? Atin po kanong metong anak, babaeng malati, at ini pong little girl ay ni bait siya po na alaya pong metong balugbog. One of her ears was missing. Inborn niya po ita. Inyapin, when she grew up, as taking kababakong piyan sa king kayang sarili, at palagi ang magdili-dili, making niyang introverted, ining anak kababae ngayon ni, at potang lulubya king eskwela, din kayang kaklasi, paglokwan de, pamusitan de, bubuli de, pati namo naman din kayang kakyalong, inya pata pong mumuli ang iba't king eskwela, kikyakya at susumbong ya kang imana. At syempre uling ing ima, akakit ng makanyan, sitwasyon at panamdaman, ining kayang anak, babaeng malati na po, malulunos siya naman. At inya pong mig-teenager ne, ining anak ka babae, delan niya po ning ima, king metong surgeon, for ear transplant. Ear transplant. And fortunately, making successful naman po itang operation at midi na niyang balugbog itang anak. So, kompleto na la. E niya mo metong adwa na la ding balugbog na. And the girl was very happy. Masayaya kasi maging normal na impolay ng kayang biye. Uling edane paglokwan kay bat maging confident na king kayang sarili. And eventually, mika-boyfriend niya po. At mig-desisyon la na magpakasal. And the evening before the day of their marriage, ining babae, pintalan na king kwarto na imana. Pasalamat to express itang kayang gratefulness, lalong-lalo na king pamanyese, pamaglugod ng imana kaya. So yung pintalan na king kwarto, kinahul na imana. But then, she discovered something very strange. Uling makabaya po buwak imana, anyang kaulane, apan sinana, na itang meto ng balugbog imana, mawawalaya. It was only then that she realized na niya palang migpa-ear transplant ya, itang balugbog ng imana, ing pepalako, bang kanita mo, midi na niyang balugbog, ing kayang anak. And sabi na ning anak, mga na, ika pala, kaya pala meni ba't ing kanakong balugbog? O temo sasabyan agad, gana. May kipat siya po yung iba, anak nga na, ka pa rin nga kakit malungkot. I always want you to be happy in your life. Alang mawawala, alang milalako, patsing bibiyeme, king meto nga taong kaluguran mo. Alam niyo na po yung lugod na po, alang mawawala,
alang milalako, pache, bibigyan mo iti, king neto nga taong importante, maulaga, at kaluguran mo. Nung lawentala po, din kay katamo pong readings, especially kay katamong gospel na po, it speaks about love. At syempre, ing Ginoong Jesucristo, o yan mo naman ing pepamalas na kay katamo. Yes, mila ko, may walaying biyena, pauli na ring era pa ng kamatayan, pero eburi sabihan ne po na alang kwenta itang milyari kayang ita. Uli na ring lugod na ring Diyos kay katamo. Inya makasadya ng ibiya mo naman ing kayang sarili. Hanggang lumasaya, hanggang milakoya pa inawa, what is important is the love that He has for us. Itang lugod na ning Diyos, which is unconditional. At nung lawenta mo po, in kay katang ebanghelyo, in konteksto na niti, it happened during the Last Supper. Itang tawling apunan, nga pindimdam tayo, ining lagyo ng Judas. The name of Judas here is mentioned. Kalako ng Judas nga na. That was anyang tawling apunan. At kitang tawling apunan na ito, anti niya namang magpaalam in Jesus. Manabilin ne karela. Karening lakwana, denin kayang disipulos. Sabi na karela, ditak ng panahon, inga kaya berong. Enak maglambat physically, kaya beyo. Pero, babiyay kike kayo, ing metong abayong kautusan. Naling kautusan na ini, may kakalugod kayo. Nung makananong rakong liguran, makanyan kayo namang may kakalugod. Kasanting na po, metong as ng kaimportanting panabilin, karening kayang alagad. Now take note, kautusan niya. It is a command. Buri nang sabihan, eya mo kabud option, eya mo kabud invitation, eya mo kabud request. Kautusan na sukat tamong tukyan, pakiramdaman. Sabi natin Kenny, bahalo da ring tao king alagad da kayo nga na nung mikakalugod kayo. Sobre na sabihan ing markana ning kakatamong pangadisipulo ng Kristo, ing kakatamong pangakristyano, yapin itang lugod, nung makanano yang linugod i Jesus. Ya, ing kakatamong maging basihan ita, nepo. And, of course, it is something that is unconditional. Potang lulugod ka, king eto nga tao, ala kang sukat pipilinan. Lulugod ka, uling kapamilyame. Uling ating yang dapat mayap keka. Uling ating kang pabor at tatanggapan kaya. Luluguran me, uling masanting yaw kaya malaguya o makwal tayo. Pero luluguran me, nanuyaman kabilyan. Nanuyaman ing kayang sitwasyon, nanuman ing kayang katangian, you continue loving that person. Is that difficult? Yes. Masakit, lalo na kaya katamong tao ne po. Pero baloyo, ing grasya na nga pong Ginoo, manigobra. Basta't palagi tamong palaging makabukulat, kaniting posibilidad ini. Kasing lugod na nga pong Ginoo, lapo-lapo. It is overflowing. Tutok ng tutugtog, lugod ing Diyos kay katamo. At siya namo kay katamo na makanalo tayang tanggapan. Opo ta, ikatamo mamiyang limitasyon kay tang lugod dito. Samantalang ing Diyos, alayang limit ing kayang lugod kay katamo. At ing diferensya kay katamong tao, nepo. Lawin niyo po tang lulugod tamo, kaluban na ning lugod ng Kristo, ang yang nano pang klaseng kapagsubukan, o nano pang klaseng kasakitan ni kay katamong arapan,
palaging ating yang lugal espasyo nga pong Ginoo. Eta mo susuko, eta mo sasawa. Lawentala po ang tingalimbawa, dening disipulos ang ebanggit kay mo munang pamamasa. Paul, who is also considered an apostle of the Lord, ang popa Barnabas, nepo Bernabe, at deni, maging masigasig laking kanilang pamagmisyon. They have been going from one place to another, city to city, nepo. Para nano, bang kanita i-encourage dala, dening aliwang tao, lalong-lalo na detang mangay na at tatabang aloob. Sabi na Pingarela, nung bisa kayong apakyabutan ng kayarihanan ng Diyos, kailangan dumalan karing yayaliwang kasakitan ang popang kapagsubukan. What motivates them? What drives them to accomplish their mission? It is because of their love kay nga pong Ginoo. Uling peparamdam na ni nga pong Ginoo karela nung makanano na lang liguran at dening disipulang reni, they are now responding to that love. Nyapin, ang yang nanong malyari, ang yang delikado pa yung karelang sitwasyon, manatili lang matatag at esusuko. Esusuko. Lawen yun nun nano itang pengako na ni nga pong Ginoo, lalong-lalo na katang menatili king lugod na ning Diyos. Despite the fact that they have been going through a lot of persecutions o dening pamagligalig karela, dening aliwang tao. King second reading tamo, ating yung vision, kini iwan, nepo? He saw a vision. What is this vision all about? It is about new heaven and a new earth. Bayong banwa, bayong labuhad, bayong Jerusalem, nepo. And this is something new which is different from the old. Uling itang milabas, itang dati nga na mayari na yan. Alahan na yan. Bayo na. At king bayo ngay ni, akit tamo itang maragul apamiyaliwa. Uling karin, nga napin kene, pulisa na yung luwa ring matara, mawala na yung kamatayan, mawala na yung kalungkutan, ala nang kailangang tumangis pa, ala nang sakit, ala nang kaplas, uling ding bage sa Diya, linipas na, nepo. At akayabe ya, manuknangan niyang kayabe ring tao at maging balen nala. Pamakyabe. Lawen niyo po, king ebanghelyo tamo nandin, in konteksto, magpaalam ni Jesus. Manabilin ni karela. He speaks about his own departure. Uling Mateya. Pero in kayang kamatayan, lungkot ing dadala na kikatamo. Magdalayang kaligayan. Because he will be glorified, nepo. May paligayan niya ing anak na ning tao. At anyang sinubliyang mebye, pilan mong aldo, after that, what happened? Iyaman pepaitas ne banwa. Ascension. Now that is another form of departure. Pamagbalik na kingipa. Pero ang yampang may balik na kingipa, etani akakit physically, pero ating pamuring manatili, uling ating yang likwan karing kayang disipulo. At nanita, yapintang penabilin na karela, na mikakalugod la. At patsing mikakalugod la, magmanifest pamurin itang presensya na ni nga pong Ginoo. Potang makaranas tamong pamikakalugod, mabiyang mabiye, inga pong Ginoo. Lalong-lalo na kikatamong Kristiyano, nepo. Potang alatamong pipilinan, potang itamong maging exclusive, karing kikatamong relationship na bala mo, ingyato mo, keninya mo, dudurot, ala na kang pakialam karing aliwa, mililele na la. Pero, inghamon kikatamo, the invitation is,
We must learn how to love all these people. Ang yang detang taong emo kapad. Ang yang taong iwasan mo. Detang taong emo katono. Ding taong kapatemo. Yapin Jesus, ne? Palagi nang re-remind mo naman kay katamo, love your enemies. Love your enemies. I know this is a difficult task to do, ne? Pero, imposible. Uling sopa nakatamo ning dibinong grasya na ningapong Ginoo. What is more important is, we have to be receptive. Buklat tayong kay katamong puso, in kay katamong kaisipan, bang kanita, mas namnaman, ining lapo-lapang lugod na ningapong Ginoo, that we also need to share to other people. And that will mark us as real Christians, disciples of Jesus. Balura, ring sablang tao, king alagad na kayo, nung mikakalugod kayo. Amen. Sasalpantaya ko King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong at inutam. Pengagliging upaya ng Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Ponce Pilato, ipako King Cruz metet mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang medye, pepaitas siya banwa, makalukulok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bankum ka rin mabiyempong may ngamate, sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King pamisamak ding santo, King pangapatawad na rin kasalanan, King pangasublirang miyading mete, at King die alanganga. Amen. Manalangin tamo, kambening meto nga puso at meto nga siwala, baning Diyos, pagkaluba na katamong maragul akagiwan, lugod kaya, karing kaparatang tao, at nga tamong sumabi, Ginoo, bustan mong sumulong karing pusumi, ing lugod mo. Ginoo, bustan mong sumulong ka rin puso mi, ing lugod mo. Nung kimot at dapat maging sa bagal tamo, king pangimot ning Diyos, ban sumawog king tao, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong ka rin puso mi, ing lugod mo. Nung mulad, ing Diyos manatili yang tahimik, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong ka rin puso mi, ing lugod mo. Nung makiramdam, ing Diyos manatili yang alang daramdaman, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong ka rin puso mo, mi, ing lugod mo. Nung italakad ing yato, ing Diyos manatili yang dayuhan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong ka rin puso mi, ing lugod mo. Nung mamatula at pasikanlog, yayantala tamo, ing pakakaluluning Diyos, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan mong sumulong ka rin puso mi, ing lugod mo. Nung mikakalugod, ing Diyos manatili yang ala, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan sumulong ka rin puso mi, ing lugod mo. Ngeni, adon tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, magdili-dili, emiya apa, kiting lupa mo, katman mo kami, king kekang lugod, at maging salamin na kami, ning kekang kayapan, king metong at metong, itiadwan ni, king lagyo ng Kristong Ginumi. Amen. Data po makasadya mag-offer, talakad na po.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggap iya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, itindahon ka rin gamat mo. Kaya kapuri at kaligayan ni kaya ang lagyo. Kaya katami kasaplala at kaya mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kapamilatan na niting banal a pamili bayan regalo, darakayanan mo kami king kekang dibinong biye. Ipagkalupusa king ing sablaming gagawan, patnubayan ding beluan, king kekang katutuan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kekon, yat nayo ring pusuyo. kaya't nano, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Pupuriang da ka king lubos maragol at tula, kaniting panahon ning pamanyabling mebye, inyang i-Kristo making sakripisyo paskwal miya, kaya dinatanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus na, ing mi pahama kayato, miri niyang bayong biye, ating tao misan pa, may gawayang alang kakulangan, ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring anghel ka ring banwa, daralit ding kekang ligaya, lain makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparulumpubing, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamay lasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti, iti yung kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Niangyan igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi keka iting tinapyan ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuamu, kingi kaming ansanang, misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalagahanap, king metuyatu, bandi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, at ding sablang pari, at diakono. Ganakan wala naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling me, at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekaba ning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maustam ngini king ipa karinga manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod magipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. O Ginubing Heso Kristo, sinabi kaning kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunilawan din kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan me ang pong bilugan nagpang king kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilan man ke kayo. At tekon, timurin.
Ipakita mo ngayon king may kakametong tamo, king kapayapan ko. Cordero ni Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluwan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Pagkaluluwan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, king kasalanan ninyato. Iberuke kami, king kapayapan. Iberuke kami, king kapayapan. Kapatad ning Kordero ning Diyos, niyo'y milalako, king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos, king apuna ning Kordero. Ginoo, et matampang tanggap dito, dapat yagas may amano mo, pumayap na ako. Ang mabuhay sa pag-ibig na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay walang pasupalit, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, dukha man ako sa lahat, dukha man ako sa lahat.
Palakad tapo. Manalangin tamo. Malugod ay pa, para kaya kami ing Eukaristiyang pekisuluan mi tandaan ning malyari kayong mabiyasang lugod king metong at metong antimonong makanano na king liguran Jesus ang king kapupusan at alang angganan. Salamat kay ka para king lugod apepakit mo kay kami. Bustan mong ing lugod mi yang patutu king sablang lugod at tinggap ming ibat kay ka. King ing pamagkapilit ning mikalat ing tulamot katuliran yang tumayid ka ring taong makikilala keka anting bukod mong tunay Diyos at tanggap kinbugtong at inubod mo Yeso Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili ke kayo, At keko, antimo. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, Ipa, Anak, at Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daone umeko king kapayapan. Salamat din Diyos.